Novio, migrena bosanuba, auvlo novio. Migrena satanaba, auvlo auvlo, 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 migrena bosanuba, auvlo novio. Migrena satanaba, auvlo, Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato yo miawezo yo all right. Well, Gamesu Doc Gamedosua Gamasude Gamesu Miva miastron Eʋegbe Miva miastron Miyo Novas Yema Kavia no Banka Never miastron Eʋegbe Miva Yema Kavia Banka adojo ho heavy nya na gagbama it's all heavy. Heavy also. So fiam indoor in the fisher na melekuku na the appropriate one lemonami. Because we are in different parts of the world and we are in Eastern Standard Time in the US. Apprende. Miva miastron Eʋegbe. Me, Egba Davero is here full time. You put picture. Ela. Hello, right? Agba malafia. Malikan. Malikan. The last few weeks are near one different repeats. The times before that time, there were parts of the body, clothing, what to do when somebody is sick, how to greet them, how to, comfort them and all that. One of the things we need to really remind you is if there's anything that you did not catch and you want it repeated, just say it in the comment section. Hello, email, flyer, Gia. Please go there and give us anything that you want us to know. Whether you want something changed, whether you want to know when and how we're going to do something, just let us know. And then I let you know last time, we are going to have a French-speaking co-moderator one of these days. Actually almost ready. So if we don't have next week, it will be at the beginning of August. But we have a French-speaking person, so that English, and then my broken the French will come perfect. So today, Dr. D. I think we have a very nice subject for us. Okay. Over to you. Now introduce yourselves first for us. Thanks. Mina undi ndofie CEANA tibitoro la okata nyonya nufialawo kple nous kata le Department of Ewe Education, the University of Education Winneba le Ghana. Nkonye Dr Dogbey. Ye nyanusolawo ke le Department akplemi odomotodo la fia. Ame le miadzia yenya desia de nyo akonovi desia de nyo
ye ŋutsu yi ke le axadzi nɛ le afia yenye Ernest. Davi yi ke le nye axadzi afi yenye Davi afi alo aƒenɔvi afi. Wonye ame yiwo ke do go le Eʋegbe nusrɔ̃ƒea le University of Education Winneba. Wole woƒe National Service wɔm le Department ye dɔ sia dɔ yi ke hiã na Eʋegbe alo hiã be míatsɔ Eʋegbea wɔe míehea wo ɖe ŋuti tsɔ wɔnɛ le research, presentation and other fields. Egbea mígava be míagayi míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi be míado Eʋegbea ɖe ŋgɔ. Machine ge le mɔ ŋu na wo ne woayi dzi. Míaƒe nusɔsrɔ̃a míeŋu ƒom tso nuwo ƒe ŋkɔwo ŋu le gbeŋutisesɔsrɔ̃ me alo Eʋegbea ŋuti ƒe sewo sɔsrɔ̃ mea míesrɔ̃ ŋu tso nyahawo ŋu ye míegale nyahawo ƒe akpa yi ke míeyɔna be ŋkɔnyawo dzi. Le English gbe mea wobe nouns. Ta míekpɔ nu aɖewo ƒe ŋkɔwo ye míeƒona dzi ge kple nyaha bubu yi ke anye dɔwɔnya alo verbs. Tso afi ma míegayi ɖe ɖewo dzi yi ke anye adjectives alo ŋkɔnya ɖɔnyawo. Míegava yi ɖe adverbs wo dzi yi ke nye dɔwɔnya ɖɔnyawo kple bubuwo dzi. Le ma megbea míava tsɔ wo be le ke míewɔna nyagbe le míeƒona nue be mía viwo, mía nɔviwo, mía ƒometɔ yiwo ke míedzi ɖe gbe dzi le Ghana kple gbe sia yiwo ke le Ghana gake womese Eʋegbe ɖo hi womegale Eʋenyigba dzi o ta amewo katã ate ŋu agblɔ Eʋegbea kplikpli. Míagbɔdzi ɖe ŋu adze gɔme. Ne mɔɖeɖe lia ke maɖe asi ezia ŋu na aƒenɔvi ɖe se ɖe nyo ne wòadze gɔme kpli mí. Eyome afia va yi dzi míakpɔ be leke ɣeyiɣia tsɔ le míakplɔ ge. Akpe na ame sia ame yɔ enɔviwo be nete va eƒe mɔ gbɔ ne wòase fiafia ayi dzi. Akpe na mi. Yo, akpe na wo dɔkta. Yo, míegado Oiseaux tɔxɛ na míaƒe nukpɔlawo kple toɖolawo va yina míasrɔ̃ Eʋegbe ƒe wɔnawo dzi. Abe ale yi ke nye ƒe etsoɖigble do ŋgɔa, míle nu srɔ̃ ku ɖe enyahawo ŋu eye míaƒe taɖodzinu koe nye be míasrɔ̃ enuwo ƒe ŋkɔwo. Egblɔe va yi be no be nyahawoa, ŋkɔnyawo li, dɔwɔnyawo li, ŋkɔnyaɖɔnyawo woli zã. Gake míaƒe taɖodzinu le egbe ɣeyiɣiawo mea, eya nye be míalé ŋku ɖe enuwo ƒe ŋkɔwo ŋuti, ŋkɔnyawo. Yo, le kɔsiƒe yiwo va yi mea, míalé ŋku ɖe nu geɖewo ŋu, aƒemenuzazawo ƒe ŋkɔwo, nudodowo kple bubuawo. Ta egbe hã míagatu ɖe míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi alé ŋku ɖe lãwo kple xewo ƒe ŋkɔwo ŋuti. Míaƒe taɖodzinu le egbe ƒe nusɔsrɔ̃ mea, eya koe nye be hafi egbe ƒe nusɔsrɔ̃ nawu enua, míate ŋu ayɔ lãwo kple xe aɖewo ƒe ŋkɔwo le Eʋegbe me. Lãwo kple xewo ƒe ŋkɔwo le Eʋegbe me. Yo, akpe. Ne mi be lãwoa, lãwo gbɔ ɖe xexea me godoo. Míakpɔ lãwo le teƒe ɖe sia ɖe, xexea ƒe akpa ɖe sia ɖe, in every part of the world. Míakpɔ lãwo le fi ma. Eye lãwo kple xeawoa, wole nɔnɔme vovovowo me. Ne ekpɔ woa, wole dzedzeme nɔnɔme vovovowo me. Ke nenema ke xeawo hã, wo dometɔ ɖe anewo nɔna aƒe me, ɖewo hã nɔa gbe me. Míakpɔ lã ɖewo le aƒe me, míakpɔ ɖewo hã le aƒe me. Eye le lã yawo domea, ɖewo wɔna da, some are wild, ke ɖewo hã womewɔna da o. Lã wɔadawo li, ɖewo hã lia, womewɔna ada o.
Nenemakeo dometɔ aɖewo hã nɔna atɔ me. Ɖewo nɔna atɔ me. Eɖewo hã nɔna ati dzi. Mi be atɔa, wonɔna nest. Xeviwo, abe leke xeviwo nɔna woƒe atɔ me. Nest. Ɖewo nɔna atɔ me. Eɖewo hã nɔna atiwo me. Eɖewo hã nɔna woƒe gowo me. Wonɔna teƒe vovovowo. Ke lãyawoa, wo dometɔ aɖewo lolo. Ɖewo lolo le gã ɖe. Eɖewo hã le sue. Eɖewo, in fact, ne kpɔ la, míata gblɔ be wodzɔ atsu alo leke woagblɔe. Ɖewo lolo fine. Eɖewo hã wole sue ɖe. Eɖewo hã wokɔkɔ. Wokɔkɔ. Eye ɖewo hã le kpuie. Some are tall and some are also short. Ɖewo hã afɔ le wo si. Afɔ le wo si yi ke wokɔ zɔna. Mísrɔ̃ nu ku ɖe afɔ ŋu va yi part of the body. Ta afɔ le lãwo dometɔ aɖewo si. Ke ɖewo hã afɔ mele wo si o. Wo dometɔ aɖewo hã wodzona le yame. Some fly in the air. Eɖewo dzona le yame. Gake ɖewoa, ɖeko wodana abalatiwo me. They swing in threes. Wodana aba le atiwo me. Ɖewo hã zɔna le anyigba. Eɖewo ɖeko zɔna le anyigba. Ke ɖewoa, wotana le anyigba. Ɖewo tana le anyigba. Eɖewo nɔa gome. Abe leke megblɔ va yia, ɖewo nɔna egome. Lãwo dometɔ ɖewoa, wonɔna egome in shells. Eye ɖewo hã, efu le wo ŋu. Hemisrɔ̃ nu ku ɖe part of the body ŋua, mi le ŋku ɖe fe ŋu. Eye mi gblɔ be lã ɖewoa, efu le wo ŋu. Xeviwoa, feathers le wo ŋu. Ke amegbetɔ si ya hair nɔna. Lãwo ƒe fua, míeyɔnɛ be hair o. Amegbetɔ si ya hair nɔna. Gake lãwoa, we have the fur or feathers. Eyae nɔna lãwo ŋu. Ke nudzudzu, ke lã aɖewoa, woƒe ŋkɔwoa, ete ŋu toa vovo tso wo nɔewo gbɔ. Lãwo ƒe ŋkɔwo li vovovo. Mate ŋu ayɔ lã ɖeka ƒe ŋkɔ na bubu. Their names differ from each other. Eye eɖewo hã, wodzena ɖe atiwo me. Eɖewo ƒe nɔƒe koe nye atiwo dzi. Lãyawo dometɔ aɖewo ƒe nɔƒe koe nye atiwo dzi. Megblɔe do ŋgɔ va yi be elã yawo dometɔ aɖewo nɔna aƒe me. Ɖewo nɔna tɔ me. Eye ɖewo hã nɔna gbe me. Bubuwoa, wonye nudzodzoewo ko. Insects. Eɖewoa, wonye nudzodzoewo ko. Some are just insects. Ta míage ɖe nusɔsrɔ̃a me tsatsa ale ŋku ɖe elã kple nudzodzoe yawo ƒe ŋkɔwo ŋuti le Eʋegbe me. Ayo, ke míayi ɖe míaƒe nɔnɔmetata gbãtɔ gbɔ. Ayo, ne míkpɔ míaƒe nɔnɔmetata gbãtɔa, eyi ke le nye ƒe miame kpadzia, which is the left hand side la, from my side la, left hand side a, míakpɔ elã. Nobe lã, elã ema, egbɔ nye lã. Nye ƒe HOD, head of department, gblɔe do ŋgɔ be nobe lã, enye nugbagbe yiwo katã le xexea me. Nugbagbe yiwo katã le xexea me. Mí amegbetɔwo hã lãe mi nye. Ta nugbagbe yiwo katã le xexea me koa, wonye lã. Ta generally alo gbadza koa, xewo, nudzodzoewo, eyi ke nye elãwoa, wo katã wonye lãwo. Míyɔna wo katã be elãwo hafi míva de wo hatsotsowo me. Be eyawo nye xewo. Eye bubuwo hã nye nudzodzoewo. Ta le nɔnɔmetata mea, gbãtɔ yi ke míakpɔ enye lã. Gake míakpɔ be egbɔ kple kpɔ̃. Gbɔ kple kpɔ̃ ye ma le fi ma. Lã ko yɔnɛ. Eɖe nɔna aƒe me. Gbɔ nɔna aƒe me. Kpɔ̃a, enɔna gbe me. Gbɔ nɔna aƒe me. The goat is usually found in the house. Gake kpɔ̃a, eya nɔna aƒe me, which is the tiger. Enɔna aƒe me. Gbe me. Enɔna gbe me. Ke ne míkpɔ míaƒe xewoa, míakpɔ be koklo.
kple akaga, which is the vulture. Ta koklo nɔ na aƒe me, ke akaga eya nɔ na gbe me. Eya hã geɖe la enɔ aƒe me, ke abe le ke megblɔ va yia be lã gbãtɔ yi ke nye gbɔ kple kpɔa enye lã yi ke wɔna ada, enye lã yi ke wɔna ada, enye wild animal, kpɔ nye wild animal. Yo, ke ne míadze egɔme kple xewoa, ne míatsɔ xewoa, ok, nɔnɔmetata etɔ̃ yi ke le míaƒe nukpɔmɔ dzia, wo katã koa míɖe ŋkɔ na wo be wonye xewo. Eyi ke wosi aʋalanya le wonya dzona koa, wonye xewo abe ale yi ke mi le kpɔ le nɔnɔmetata me. Yo, ke ne mi yi ɖe míaƒe nɔnɔmetata evelia gbɔa, míakpɔ míakpɔ be exe ɖe le fi ma yi ke le azi dzi. Ke nu kae míakɔ de dzesi na ne be elã yi ke kpɔm mi lea, enye xe alo menye xe o. It has some features yi ke ne ekpɔe ko la nanya be eya nye xe, eya menye xe o. Dzesidenu gbãtɔ yi ke míakpɔa, eya nye be afɔ eve le wo si. Xewo la afɔ eve le wo si. Ke dzesidenu bubu hã eya nye aʋalã yi ke le wo si, aʋalã yi ke le wo si wokɔ nɔ dzodzom. Eya hã nye another feature, woƒe wings, their wings. Usually la, birds have wings yi ke wokɔ nɔ dzodzom. Nenema ke hã xeviwoa, wodana azi. Wodana azi heɖoa toxɔ ɖe edzi. Emi be woɖo toxɔ ɖe edzi be nuka, wokeke gbana ɖe edzi, wodana azi. Ke eɖewo hã dɔ le wo si. Dɔ, mi be dɔa, xe ƒe dɔa, eya nye the beak, eƒe nugbɔ, eya nye xevi ƒe dɔ. Abe ale yi ke mi lé bolo le nɔnɔmetata mea, first one eya nye dɔ, which is the beak, edɔ, xevi ƒe nu, eya míyɔ be dɔ. Ke míatɔ míakpɔ azia le nest la me, ele eƒe nest me, eƒe atɔ me, xevi woame etɔ̃ ema le atɔa me. Ke míagakpɔ atɔ la ŋutɔ ema le fine nenema yi ke míakpɔ míaƒe koklozi le eme. Eye míakpɔ afɔ, xevi ƒe afɔ. Migblɔe va yi be xeviwoa, afɔ eve le wo si. Ke míagakpɔ nu ɖeka hã le xeviwo, eya nye woƒe ble, ye ma kpɔ nu le. Eye aʋalã hã le wo si, yi ke nye the wings, aʋalã le wo si. Ke ne mi yi ɖe nɔnɔmetata, míayi ɖe míaƒe nɔnɔmetata evelia gbɔ. Hafi míayi fi mia, ne ame ɖe mele ŋɖe gɔme se oa, míɖe kuku nona míanya le comment section. Eye zi geɖe la, migblɔnɛ be míaƒe Eʋegbea ekeke ta, ele dialecta. Ta ele yi ke míayɔna ne le fia, ame bubuwo hã, they will have a different name for it. Du bubuwo hã might have a different name for same item. Alo be, ta ele yi ke minyayɔnɛ le miaƒe dialect me koa, na mianya le comment section. Ta míagbɔ aga repeat slide ayi ɖe back, ne míalé ŋku ɖe exeawo ŋu. Ta ne be míkɔ míaƒe slide,
Let me go slide there, call it back. Gbanto ikemi akpɔle fia, gbanto ikemi akpɔle fia, eya nye koklo. Ha zikere la mi kpɔ koklo de tsi ŋutɔ, kɔna koklo la kɔ na la esi kple tɔ, esɔ na ŋutɔ me nya bi o. Ka Koklo tadi. aha koklo tadi kple koklo de tsi. Merci. Ka Merci. nɔnɔmetata gbãtɔ yi ke kpɔ mi le fia, eya nye koklo. Koklo. Aha. Chicken. Fowl. Aha. Keni mi kpɔ miaƒe miakpa dzia, eya nye miaƒe koklo nɔ. The hen. Koklo nɔ. Eya le miaƒe left hand side. Ke ne mi kpɔ miaƒe ɖusikpa dzia, miakpɔ miaƒe koklotsu. Atsu kple nɔ ehe, ta miakpɔ miaƒe koklotsu. Eya le miaƒe right hand side. Koklotsu. Koklonɔ. Aha. Ke ne mi kpɔ ɖevi wuliwuli mawo le fi ma, kokloviawoa, eya nye koklovi. So from the left side la, miakpɔ the hen, yike nye koklonɔ. Ke the right hand side a, miakpɔ miaƒe koklotsu, which is the cock. Koklotsu. Ke le titina, tukutukui mawo yi ke miakpɔ le wo mea, eyawo nye chickens lawo. Aha, kokloviawo. Chicks. Eyawo nye chicks. Aha, eyawo nye kokloviawo. Ke vovototo kae le koklonɔ ya kple koklotsu dome? Miaƒe nukpɔlawo, ele mia gbɔ. Vovototo kae le koklonɔ kple koklotsu dome? Miaƒe nukpɔlawo, ele mia gbɔ. Na mianya le comment section. Okay. Ke ne mi yi ɖe miaƒe next slide a, xevi bubu yi ke miakpɔ le fi ma, eya nye ahɔnɛ. Which is the dove. Ahɔnɛ. Ha, eya nye miaƒe dove. Ame ɖewo hã gblɔna be dove. Ame ɖewo gblɔna be dove. Anyhow you mention it la. Dove. Aha. So dove. Yo, Missy. You have practiced all of it. Yeah. Dove. It's all the same, right? Yeah. Teacher, Ahɔnɛ. Elia. Okay. Pa. Aha. Ahɔnɛ. Okay. Can you read miaƒe next slide dzia? Heavy bubu yi ke miagakpɔ le fi ma, eya nye kpahe. Duck. Kpahe. Duck. Aha. Gbãtɔ yi ke le fi ma yi ke nye viawoa, eyawo nye duckies. Duckling. Aha. Kpakpahe ƒe viawoa, eya nye duckling. Eviawo. Aha, eyawo nye duckling lawo. Ke ne mi va miaƒe titina, ema nye kpakpahenɔ.
Kpa kpa he no. Bale kemi kpo koklo no kple koklo chuva ya. It's the same thing applying to this one. Kele titi na number 2 nye kpa kpa he no. The female duck. The female duck. Kene mi kpo mi akpe number 3 mi akpo kpa kpa he chu. Kpa kpa he chu. Kpa kpa he chu. Like cockroach. This one is kpa kpa he chu. The drake. Drake. Kpa kpa he chu. So we have the kpa kpa he v, which is a duckling. Kpa kpa he v, the number 1. Nyimi ape kpa kpa he v. Ke kele number 2 nyimi ape kpa kpa he no. Kpa kpa he no. Kebi nyimi ape number 3 ikenye kpa kpa he chu. Ke efi ke mi ko wana ovado mi ako dometotwe poedeko na mi trova kwa mi aide wona oji ka kene ba biare le mi ape nu pola o to mi ape todo la osia no na nyanya le comment section nene ma ke nen ko budeli ike mi yona na elaya o alo hewa na mi anya le comment section na mi akata mi asro ncho mi anu ewo ape Kana go. Yo, akpanami. Yo, ke nyonto miesi cho nufialawo gbo obe nanya de le asio nebe ya abia atambia alo nebe ya ayun kobubu ade ne enla yo me yo la hevia okla lawa atana ne mianya yo akpeta mikpo CEANA convention per boblododo alo CEANA convention ad ikegbona pi abala mienya na shaya minya be CEANA convention agbona ele Colorado ta mion tomisi alebe ne mia trouble pi akpe Maye na kweto malo, maye na kweto ma hogaye na kweto me afiri wato, maye na kweto. Maye na kweto malo, gaye na kweto ma hogaye na kweto ge afike wato, yo maye na kweto he, maye na kweto ma. Ahogaye na kweto, maye na kweto ma. Ahogaye na kweto me afiri wato, oh maye na kweto. Maye na kweto ma, maye na kweto ma, ahogaye na kweto me afiri wato. Maye na kweto ma, maye na kweto ma, ahogaye na kweto me afiri wato. Maye na kweto ma, maye na kweto, ahogaye na kweto me, maye na kweto, ahogaye na kweto me afiri wato. Maye na kweto ma, maye na kweto ma, maye na kweto ma, ahogaye na kweto me afiri wato. Maye na kweto ma, maye na kweto ma, ahogaye na kweto me afiri wato. Yo,
miawoe zɔ. Mietso boblodoƒea eva ta yema anyinɔƒe ele mia gbɔ leke miaƒoe CEANA convention miame yiwo de kpɔa mina mɔ na ase ale wònɔna alo da na mi kple da vero miaƒo ŋu kpie tso ŋua. Na ka Auntie Mary wo Eʋegbe. Yanko samo. Okay. Maybe CEANA. And on a butu. Bobu. Eh. We love land la. We love land. Lolo ni gbaji. Love land 3. Hey. Anyway, Michelle, it's not too late. Nous, kple, it's not too late. Let me register Hadeko ha. AatuEWO fifia. Oh, Doc, me kuku. Me the member number the car. I just mentioned one number. Do you have the numbers in front of you? The ones that we can call for the CEANA convention. The CEANA, okay. Can you see it? Can you see one right away? You can bring it. We don't want to. Oh, maina kwatoro, maina kwatoro, maina kwatoro, maina kwatoro, maina kwatoro, maina Yema name me by your anglon corner CEANA conventional. Miatanyi de CEANAonline.org. Alabanemi afumakola. Miako nshang cho conference yagona, alo convention yagona. Neba miabawo miadu he miasron miawanufiano. Mia do to mia the Eʋegbe. Dohi miata sre ati mia do afmara. Ala ba CEANA ro pepemre Eʋegbe. Nemie jonu amie va kwetuna nu la Togo, Ghana, kple Benin domia. Ta Eʋegbe tu me miele ta ye da megli nenema. Colorado dzi ŋua le mele bɔbɔe o. Enu ɔme ne nu gã gorogoro ɔme ne dzɔdzɔ ge Colorado ƒe yame.
Ta masha na blago jimijo nya ilolo ni gbaji. Ana butu. Me family. Convention. Jimagara mi afo mi iga. Yema, enya. Akoba mado wibo. Mi apa ma vavira kala Colorado maga value. Oh. Apoto Derek Glammy. Taita mado wibo. Oh. Yeah. Tamia ina Colorado mi iga. Yes, Okay, nijo. Oh, anyway, yeah, Miracle, Doc, Nuhi, Egba, Hevio, Nyagblamiele, Hevio, Benno, Strong Miele. Hey, Nyakata, if you've been here, Nyanyabe, I've been looking for a heavy song, Ade. Finally, almost everybody found it for me at the same time. Young ladies and guy. Can we please sing my favorite heavy song from the old man and his hobbies? Yes, please. We can. Okay, you every man. Yeah. Apple Tobiade no ani badegbe. Tobi siankwenye belikwi. Ono tudama hevyo besiagbe. Heavy bobo no esi. Apple Tobiade no ani Badegbe. Tobi siankwenye belikwi. Ono tudama hevyo besiagbe. Heavy bobo no esi. Heavy bobo no esi. Heavy da. Heavy say. Heavy da. Heavy love. Akpenamila, Georgie Namto, Egba ha, if you go near Lafia, Yaka question Adela Shimia, Melekuku. Efo Belequia, ne etudam heavyoa. I like heavy galaxy. Omekua. Wow. Okay, maybe anyalo, anyako. Ukatamaku. Because anyama may be a fifia. Ne mama vinyela fia. Ne segomea. Abia nyama. Because maybe Eda to Eda two, right? Is that how to say that? Okay. So that's a very, one of those folklore songs. So I really love it. And that's a question I've always wanted to ask. Not because I wouldn't know the answer, but I just wanted to see how. Yeah, let me help here. Yeah, go on. Akobana tuwa kaviwa vigarawo uno hatuchum. Alabana the tour. Atukpa tan woman. A do Ghana. Omega tanjo. I have now a wonyim lapoma. A do honya vivio at our adino. Our hajano. Is that, yeah. Yanto mother her bagbo, our hajano ta. And then now moko, I know we get heavy green. Heavy green, heavy. I just love that song. It came in very handy. Not near lesson. Yeah. Okay. Kakanya uno makoga pinami. Yes. All right. Okay, Mereku nufialawo Mereku na yejilo. You. Yes, switch in Ania. All right. It's all good.
It's all good. Yeah. Yo, akpe. Ke mia ai nusosraji. Nkonye nye Davi afi. Piyeko. Abe alea ke akpanovi desia denyo ble dongoa. Nemi ben la lanya nko gbajako. Ike mi atengwa po heo kple nujojuwo le ete. Ke azwamia ai eji ale nkude nɔnɔmetata yi ne kplo kpakpa helado. Ehewo ƒe nyakogblɔmi le azɔ ko. Nenye be míekpɔ ehe yi ne le alo nɔnɔmetata ya ne le nukpɔmɔa dzia, míakpɔe be alo mí ɖe ŋkɔ nɛ be tsahe. 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 Danyevia gble do ŋgɔ be le xewo ŋu la, they have some characteristics. Le kpɔɖeŋu yi wògblɔ be aʋala le wo si eye afɔ eve nɔna wo si. Ta le tsahe ya yi kpɔm mi le nɔnɔmetata ya dzi le fia, aʋala le esi eye míakpɔ be afɔ eve hã le esi. Tsahe ya la, yevuawo ɖe ŋkɔ nɛ be guinea fowl. Guinea fowl. Guinea fowl. Ke le míawo ya mía gbɔ la, míyɔnɛ be tsahe. Okay. Let me drop. Nenye be mía ayi edzia, míagakpɔ nɔnɔmetata ɖe yi ne kplɔ tsahe ya ɖo. Yi nenye xevi nyakpɔ aɖe yi ke nɔnɔme vovovo le esi alo dzeside vovovo le esi. Ne mi be dzeside míate ŋu aga ehe ya si. Míeɖe ŋkɔ nɛ be atsrima alo kpɔkpɔmatsikue. Ŋkɔ ya eyɔyɔ ɖeko wòde zivi ɖe tama adze agbagba be mía ayɔe ɖe ɖeƒiwo me. Atsrima. Atsrima alo kpɔkpɔmatsikɔ. Ye ma vava. Le kpɔkpɔmatsikɔ. Le ŋkɔ ya le xe ya ŋutɔ gbɔa, mía akpɔe be menye exe o, nye edzɔ kpli mí kaŋ le ʋedukɔ me nenema o. Gakea le modernization alo le egbe ŋkekewo me alo le ŋkuʋuʋui yawo mea, ame aɖewo te ŋu ƒlenɛ edana ɖe aƒeme. Ale be nenye be eyi ɖe teƒe aɖewo abe tsaɖiƒe aɖewoa, woƒlena dana ɖe ƒe teƒeawo yi wɔnɛ be amewo te ŋu eva ekpɔnɛ. Exe ya yevuawo yɔnɛ be peacock or peafowl. Peacock or peafowl. Le xe ya ƒe ŋkɔtsɔtsɔ nɛ alo ŋkɔɖeɖe nɛ le Eʋegbe mea, míekpɔ ale nye be ekpɔma ɖeɖi mate ŋu o, elabe nɔnɔme amadede vovovowoe tui ɖo eye wòxɔ wɔ atsrima ya. Ta ɖe eƒe dzedzeme, because of its nature, we named it, or the attributes, we named it as kpɔkpɔmatsikue. Kpɔkpɔmatsikue. Ne kpɔma mewɔ tsi go, ata nɔ kpɔm kaka aɖe dzi ɖe anyi. So because of that,
we call it Atrima, or others call it Pokpomachikwe. Pokpomachikwe. Nanyaba miaga yi ejia. Miaga po ehebubu ade inekplo. Heya hado. Alo inekplo no matata inenye Atrima lado. Aha. Namila nkude nono matata ya nwa. Mie ihanye hao domoto deka. Alebe mie den konebe golo. 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 Alo chacha boli. Chacha boli. Golo. Alo chacha boli. Yafua den konebe ostrich. Ostrich. Let me put me a quiver for catchy gene like a bebe. A co, alo hamia global qua, a gigi, a coco, a gigi like bebe. A lebe a pa for the hand dana bla of Wuadzu. Manyanya view. Tananya me quiver, a panomamia quiver, anya amade a hade collectually, manyado lolo. Lani bama nenema au taaya ha ihanya ha odomoto deka elaba mie globe le ha o papajia a forme ve nona osi apala nona osi alaba wojazi hapuni they lay eggs, they brood it. So because of that, we named them, or the English named it as birds. Birds. So hamawenya vuvu toto ada ikanele how planu jojuadoma alo how planu jojioma tala fia mia ada mia denkoni alo mia yone bagolo alo chachaboli, which is an ostrich. Chachaboli. Chachaboli. Bulia, I'm sure it has a different meaning. Why is it Boli? They're golo. Others call it golo. While in some parts of the Ewe land, they also call it as chachaboli. That is the name of it. That's it. It's one word. So chacha doesn't really mean anything according to this bird. It's a whole word. Yeah, this one is just a name. But then Nanyabamia Global Chacha, it's also a different thing altogether in the Ewe language. But in this one, this is just the name Chacha Boli. Okay. I thought maybe it did something that made it. That's why they had the chacha with it. But, no. Maybe because of the legs or the neck. That's what I'm thinking. But but I understand and I hear what you're saying. Yeah, that is the usually its name that we have for it in the language. Chachaboli. That just tells you that because I understand cha-cha in another term, I'm trying to put the two together. Oh, okay. I see what you're saying. It's just chachaboli. Okay. It's just a big bird. But let's see what they will people will give us on the comment section. Somebody say something. It's a special bird. I think even the egg alone serve at like 100 persons or so. I know, and if you go close, it would peck you. You better. So you better know. Anyway, somebody might say something on the on our comment section. Thank you. All right. Okay. Ke niagai eji kple nonometata inekplo. Miape chacha boliado. Anyaba miela nkude nonometata inekplo. Chacha boliado a. Miyone be doku. Doku. Which is a turkey. This is also this is also a bird. So in our language, we call it
dɔ, ku, dɔ, ku. Nenye be fia mi ɖo biabia ɖe le ame aɖe si alo ŋkɔ yiwo ke mi eyɔ alo mi ɖe ne lã yiwo va yi ye woyɔnɛ le gbɔwò alo teƒe aɖe ne nya yi ne to vovo ne eyi ke miegblɔ va yi xoxoa, ke ma adi ɖa be amana aŋlɔe da ɖe yaʋala la dzi na mi. Ezu be mía katã mie nu srɔ̃m ta ne míawo hã mía asrɔ̃e le míawo hã mía gbɔ. Antivero, davero, Maracumbata. biabia ɖo vava ge le nuwame ta mía akplɔ míaƒe nusɔsrɔ̃ aɖe le abe biabia ɖe vava ge yi ke mi ŋu ɖo gafi akɔ mamlɛ ne nyaselawo. Ta mía nusɔsrɔ̃ ɖo ale yake wole edzi yime. Akpe kaka. Nenye be mía ayi edzia, míagakpɔ nɔnɔmetata bubu aɖe. Exe woƒe nya ko gblɔm mi le kokoko. Ne míekpɔ exe ya hã tɔtɔŋgbea, míyɔnɛ be akaga. A, ka, ga. A, ka, ga, which is akaga. So in the English language, we have vulture. Vulture. This is also part of a bird, or it's also a bird. So since we are all talking about birds, we have this here as well. Leheya kpakpadzia, yamono na miagbo la kwemu. Zigeda eno na gbeme. So this is a, ka, ga. A, ka, ga, which is a vulture. Vulture. Enye be miakplɔ heya ɖo alo mia ayi edzi agakpɔ nɔnɔmetata yi ne kplɔ heya ɖoa, miakpɔ be exe aɖe le afi ya yi ke dzɔdzɔme gaɖo atsyɔ̃nɛ kple kɔla vovovo eve aɖewo. Miakpɔ yibɔtɔ kple ɣia le eŋu. Le mía degbea mea, míyɔnɛ be akpavia. Akpavia. A, kpa, via. A, kpa, via. Akpavia. Akpavia. Eya hã nye exewo dometɔ ɖeka. Eya hã nye exeawo dometɔ ɖeka, which is the crow. The crow. Nenye be miagakplɔ heyi ke alo miagaƒo nu tso nɔnɔmetata yi ne kplɔ akpavia ya ɖoa, miakpɔ be exe aɖe hã le afi ya alo yi ne kplɔ akpavia ɖo. Miakpɔe be dzɔdzɔme ŋutɔ gaɖo atsyɔ̃nɛ exe ya yi ke be wònɛ amadede vovovovovowo. Amadede vovovowo sɔ̃e ƒoƒu ewɔ exe ya. Exe ya miyɔnɛ le gbea me be ako. A-ko. A-ko, which is a parrot. The parrot. The parrot. Ako. Le heya hã ƒe akpadzia, eye wònye be dzɔdzɔme hã nɛ atsyɔ̃e ɖe eƒe agbalẽ nyanya kple eƒe nuƒoƒo ale yi wòƒoa ŋu me ta. Le egbe ƒe ŋkekeawo mea, mi eƒlena wo edana ɖe míaƒe aƒewo me henɔ nyunyim. Mie xɔe se alo mía katã mi xɔe se be ako nye lã aɖe yi ke enya agbalẽ le wo tɔ mamlɛwo katã dome. Enya agbalẽ ŋutɔ.
Enya gbala sasa kunha. Nenya ba akola pama na ma. Nenya ba madam fuma. Nipo ne be ako ha. Enya itutu amagbla. I repeat now the same voice or the same words. So that is why most people really love the bird parrot, because it is very intelligent. It repeats speech. So because of that, ڼKƆWO Eʋegbe. So I'm hoping that another appointment. Only me ha. Nanya be neida shioma akwebe akwa wojra nejigede elaba nyala de yike nanya be amagboton homa awone be a repeat na amapa nupo. Okay. Le akwape akpaji ainyema azo ami poncho ehonhu vai ke azo mia alankude lambubu haun gakele akpaya jia ma adashi omona mia foa ma adashi mopo wangne afo Ernest be wa ai ejinami ahalankude alo ahaponkude enlapo nonoma alo enlapo akpa vuvu inele miasila me tananya be biabia adeli numa dede adeli chokpi adeli la ekema mia ade the comment section na be miakata mia strong le mia nua obo to gbo ba yi ya ha chipre chinde mia akpe Akpe. Jabba. FONS mada shizia mu When is Oiseaux? Akpe na ngodo kata strong komigale madero kunye nkonye nye asafo Ernest kake eji abanye gbegbe nko babuwu amagede manye gbegbe nko zana mu majijodo na mu ta maji ma de nye gbegbe nko Dogbey labe efofie ko na yo nko je ba na fun le mo ta nkonye senyu ta ajoji na mbe nko ananu gegere medaka Señor Ernest Asafo. Akpe. Yes. Señor. Next week, let me hang on there. All right. Ayo, kami azorengo black. All right. Yo, ngodo ko nya kata wolem. Alabe abale obli ho na. Anlawo enko bajare kunye le ngbagbe yo kata le anyigbaji mo. Negbe achi ko ta ngbagbe yo kata ko gala anyigba o kata kple kwa ala inye o kata ronko jaka o nenene ma o gama abala o bliva yene o ta mama da kan wi emi ga nku legeru inye mama mamleto le new york mi lenkuru la fiam ta lawo ikwenye nko ikemi ko dajesi hayo kana gbona fiam akpe kami azore ngogbe nemikpo nonono matata yo kele miaƒe nkpɔmɔdzi a
mienane kpɔga de dzesi be nɔnɔmetata yiwo katã le afi ma nuvevi aɖewo le wo ŋu yi ke de sɔsɔ ge. Ne le ŋku ɖe ŋu nyuie nekpɔ ge be afɔ le wo si. Evɔ lã yiwo mi ƒo ŋu tsoe va yi yehoa afɔ ma le miekpɔna woa eto vovo ne afɔ ma le yi ke kpɔm mi le fia. Ne mi le ŋku ɖe ŋu nyuie miekpɔ ge be afɔ ne le wo katã si le fi ma. Afɔ ne le wo si. Asike hã le wo si le xewo ƒe akpa dzia miekpɔ ble na wo. Gake le akpa ya dzia mikpɔ asike vovototo le ble kple asike dome. Ta lã yiwo gbɔ mi ge ɖo fia asike nɔna wo si. Yo, míazɔ ɖe ŋgɔgbe. Abale ke miele ŋku ɖe ŋu eva yina abale megblɔm na. Dzesidevevi aɖewo nɔna lã yiwo ŋu wogblẽ do ŋgɔe va yi wobe lã aɖewo nɔna gome. Ɖewo hã menɔna gome. Wogblɔ nyamo katã va yi ho. Azɔ ne mi le ŋku ɖe lã yiwo ŋutia miekpɔ ge be afɔ ne le wo si abale megblɔ va yi ene ho. Gawu la wofɔ afu edzi avi. Eto vovo ne xewo tɔ. Xewo ƒe akpa dzia miekpɔ be wɔwo ya wodana azi. They lay eggs. That is for the birds. But for this part of animals or this division, especially the mammals, we notice that they lay eggs. They give birth. Gake to bobe elala ha elã ɖeka ɖe le nɔnɔmetata yewo domia kokoko ya ga dana zi. Enye gomela yike ne le fi ma yike nye klo. Gakea heyiwo le klo ko nye heyike to vovo ne lã yiwo katã kpɔm mi le fi ma. Mamlɛwo katã wɔwo ya wofɔ afu dzi avi. Yo. Akpe be dana mi nyare le dana mi si na mi. Mebe na biam be eka nye kloa. Okay. Very well. That is a challenge. That is a challenge. Dana mi ela yo kata le yemo komo jide eka ina deje si be enye klo. I don't know. If you be yenye second line na bato. Yema ede. Agba. Dana ine zore ngogbe zideka ho. De ma na bi ebo ye bugbo mo nko ha. English menko. Anyway. Like you na klomada English gbe. Teacher, akpe nufiala. O mala ko ni re Eʋegbe ma. Oh. It's either a turtle or the other one, was it? It's a turtle. Or the other one. I had a caquita. No, there are two different kinds of turtles. Cloanye tortoise. Or what? Cloanye tortoise. That is the one on usually on the land. Right. That's right. Kaka turtle kemia global toma klo. Ela be mi ko ya le toma bun enola chapu. Yeah. Anyway, so this very one showing here should be the tortoise. I'm listening to you. I'm listening. That oh no, kluka gana hayala ha ko nyamka. Nana Mimi the kako me bema. Ai gakai na yu hama ko ga yu Oh man. The hippo. Yo, akpe dana mi akpe kaka. Akpe kaka. Ayo ke miazore ngo. Ayo nyebe ala yo
wo fo afu enti avitala abale mi amegbeto mi woni na mi na novi le nyɔnu ƒe akpadzi mi amegbeto mi na novi ta ela yo gbɔ mi gege novia hã ne mi kpo dzesidenu ɖeka nye be wo na novi no fofu edzivi nenema wo ga kpɔtɔ na novia va se ɖe ga ime wotsi yo mi azɔ ɖe ŋgɔ ta mi kpo gbɔn va yi gbɔn enye heyi ke eva yi afi mi va afi ke fia mi ɖo fia enye dadi ta bale mi kpɔ me nane ko nɔnɔme tata gbãtɔ dadi wɔme eve le fi ma ɖeka nye atua ɖeka nye nɔa ke nɔnɔme evelia miakpɔ dadiviwo hã le afi ma yo dadi nya kpɔta mi me kuku mi mete ŋkɔ ga wo dadi tadi o. Hey, are you trying to tell us something? Eyo. Ezugbe miaƒe game hã tsitre ɖe mia ŋu ta madzi be ma atɔ ɖe fia alo miagbɔ ɖe me le fia ne babia aɖe li tsɔgbi aɖe li alo nya yo akpe na mi akpe efo ns yo tama gbɔ ɖe me le fia ne babia aɖe li tsɔgbi aɖe li alo nya vevi aɖe le ma ɖe sia ɔkɔe ade me ne mi elabe ɣeyiɣi tsitre ɖe mia ŋu ta miayi dzi kɔsiɖa yi ke ne gbɔna mi yo akpe akpe na mi kama ho dodo kwa mama wana mi kaba Oh. Lawe jo vai lao kpakple xeviwoe dzo va yi nana mi na ho tsa egbɔn ɔwɔ kala ke kple ɖo adze dana mi dzi gaji ake lawe dzo va yi lao kpakple xeviwoe dzo va yi nana mi na ho tsa egbɔn nana mi na ho tsa evɔ le be na yo lã ɖeka elã kple xewoe va yi lo dadi okay sister afia jeju chachaboli dadi aja ada share nyoji dadi jata kpɔn Dr. Ajeju yo akpe yo miawo le dɔ dzi ɔbe miaƒe nukpɔla aɖewo eɖewo tso eho xɔxɔe kple teƒewo katã wole mia dome ezã me ta mieda akpe nɔ alebe Washington DC tɔ ɖe hã be le mia dome le afia ebe watching and learning fast ta ele Washington DC akpe afi ɔbe efo kpɔtɔsɔn farms ebe dadi todzo amekɔ menu yema amekɔmenu yabe amekɔmenu ta amekɔmenu okay just like how it is a pet and it's always in front of one, like close to one. Okay. That is the origination of the name. Other names for daddy. Okay. That efo Potoson farms akpekaka makarejibe to people. Actually, Potoson farms majesinye actually that too. Akpene kopi mata chopi ma akpene ta. Yo, afi fifia efo Enoch Dogbaji ha ihe anya de bia benufiala devovo toto
me apamela kple gbemelãwo me ta be nado vovototo ede vovototo okay apamela kple gbemelãwo me ta be ya ɖeko ɖeko tsɔmpi alo summarize miwo katã miwoa like summarize like yo gblɔnɛ ɖe vegbe me ewɔe kpi alo ewɔe kpi kpɔkplɔ Ewɔe kpɔkple yema akpe ale be efo Lawrence Dagadu yi ke ewɔna program ya woyɔna be African Jazz Panorama ewɔnɛ ganyi le US Eastern Time ta that time carriage was zado le miao gbɔ le Ghana zachi 4 p.m. ma 4 o'clock be miao le dɔdzi lo akpe yo ke yema miaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo miawoe le dɔdzi akpe na mi eye míeda akpe na míaƒe nufialawo hã davi ɖe sia ɖe nyo davi afi efo Ernest kple Dr Dogbey akpe afi akpe na mi da na mi da vero Ana baroko mienglo interlude go haba. The next one, yeah, the next one. Energy. Nyakwenenema. Hello. Hello, lawe jovaya. Energy fia. Lawe jovai lao pakla heviwe jovai. Okay. Nana mina ho cha cha agbon. Kabo kala afia bala yo kata klero over afonima. Nova bolo pakla gachuwe jovaya kai tomalaoji. So you have to name different kinds of fish. Right. Then you have to say female and name of the days, kojo, ablan, and all those things. So it can count in different. Okay, so it has nothing to do with our birds today. Yeah, it has to do with the birds. Oh, okay. Yeah. So if it's koklo, you bring koklo. And then golo, right? Golo. I never know that name, so I love what I learned. Yo, akpe obe efo muzenge yenye Washington to obe makaraji be time ma magleva ya America obe masio magleva Washington to mafin va ye ta obe maybe kama echo vienta makwe afimia va efo ncho efo Lawrence Dagadunu ta akpenami esia yiko ekponami ajibe anamanya bari yela fimata yezo esia yekponami ta hello magbena akpe jimanya ba wenye gaming with Prizo ta you can ma po gaming with Priz next time ko manya ba po muzengi mata akpe hiding behind with Priz hiding you if you are nipple yo anyway Akpekaka. Doc. Nyata gaji hediape okay. Okay. Because my tone is a little, not my tone, not this, my tune is a little different. Okay. Agbletogbia de no nyi gbadege togbi si angonye galikwi o no to dampe fu besiage heavy vovo
Oh, not to the man, and you heavy I see. Heavy boy, heavy Jing, jing, jing. heavy boy, heavy Jing, jing, jing. Where is this thing going? heavy I see. Heavy lobo, heavy Heavy look. heavy lobo, heavy I see. Heavy sweet, heavy ga, heavy sweet, heavy I see. Hey! Next week, I'm here, and Bokle no how. Hey, Adam. Dota Shinamikata. Okay. Therefore, Dr. W, but I could me over. Yo, Apprende, Tayema. Achagbe cordially, Alabe, Mia, Aqua, Kabe. Yo, Sister the shadow no longer. Yaba Chagbe Koema. Yeah, Toema. Yahamad Chagbe Ko, Yamadi. Erohadia. Okay. All right. All right.
is this guy here? I think you know him. You know him. I'm just asking. I think you know him. You know him. You know. We know some of them. We know some of them. You. Very nice. Yeah. University of Education Winneba. Doing very well over there. Jimanami. Yeah, man. Amaro pala mo kwe fifi ma fuma fia. Anyo Tommy Pom. Everything so kake abale obwana na ube bima bona le nkango agogo Nyo Tommy Polo jume ani gaji je Malta Panam. Yeah. Kaka. Yeah, me have $1 from my kaka. Yeah. When I'm learning and having fun with you, I even forget your time. Oh, what time is it over there? 9:23. 9:23, yeah. 9:23. Thank you very much. We really appreciate it. Really appreciate it. Yo, kayema ka mia Dogbey, mia Yagafe. Miagadogo. Yeah. Bye-bye. All right. Very nice, Kevin. Ao mi blena bosanu ba, ao blo novio. Mi blena satana ba, ao blo. Novio, mi blena bosanu ba, ao blo novio. Mi blena satana ba, ao blo ao blo, ao blo, ao blo ao blo, ao blo, ao blo Mi blena bosanu ba, ao blo novio. Mi blena satana ba, ao blo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato